clear tu le ngai thla tu te in zawa in chibai levek kule July ni somthum sang ni somni paruk ania tuntuma chuan Middle East lam Buaina kan clear vele thungdona anin rem mai dona mo kan ti lain Buaina ain mung chawa anin baya tuna phei chuan zau zokin ramdang akang kai chho ania he Buaina hi ala top mai don lo in ka hai han siam ve thin bok ma sela boro ki al thut thai din muna ading kan ti thei ome chanchin thar kan thriat thei te ngai thaila US Central Command CENTCOM chuan extra thu chuin Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te target tam tak chu an bei ti an soi chungzinga chuanin sipai mun pui Military Command Center te missile drone dana le siamna mun te Iran lam invena tuipui kamlama anin ven himna mun te tuipui lama sipai man ruwa le thilti theina mun sang sang te an bei ani CENTCOM chuan hei hi Iranin US sipai chunga missile manga bei tumna an nei wangle Iran le atran pui tu athurwal pui te proxies anti maiten US sipai sumdona longte Gulf ram thennom te an vo phone le lau thonoma an da thin na chu an chang let ni in an soi ani hemi chungchang hi CENTCOM chuan Tuesday khan Iran chuan IRGC sipai hoten ballistic missile tam tak mangin US sipai hote chu bei an lo tum towa amai ro chu Iran missile zong chu lotling takin an lo kap thavek ti an tar lang ani US in bei pui an thlak na hian Iran lam chu an che chianga amaro chu engtiang che nge US laka beina an to hi an tor don ti ala chiang lo ani IRGC sipai mun pui tam tak an baya missile drone mun te ti chiat ania coastal defense le surveillance site tam tak an bitum bok Jordan lampoin Iranin missile pangavel mangin bei entum ti Jordan Sarkar News Agency in antarlanga Jordan lamchuan interception measures an kalpuya missile zongzong ta chu an lo dang thla theini in an soya he beina wanga mi thiemo liamemo anom lo ti an soi ve thung Jordan lam military chuan kan ram himna le kan mi puite himna ti boi thai thil engpo laka hian kanin bo saina chu asang bera kan da renga atul huna chuan nget takin kan lo ma chon don ani anti Iranin Jordana US sipai mun abe wang hian US chuan na takin achang le ta he bei pui athla ka wang hian Middle East indona nasata ka thleng thei ti hlo thonoma ading mek ani Strait of Hormuz Qasem Island bei pui thlawna mi panni an hliama Iran ram chim lama Khuzestan province po thil puak ring tak riat ani bok he in beina thara wang hian khovel mun sang oil man akai sang ngal lea Ben crude oil 7.3% lain akai sanga barrel khata US dollar somriat pariat lai atling chhole ta ani Wall Street Journal report angin Donald Trump chuan US Central Command ho to Admiral Brett Cooper hovin romanna an siama Iran laka beipui an thlak na chu ni somatanga ni som pali chung chunjom tura roman ani anti e roman na hian Iranina an chuan vorber thin missile an nei ta chu ti chiat ania van boro katanga beina mangin missile an nei ta chu chut chiat an tum don ani US lam air defense munition Iranina van boro ka a beina laka anin ven himna an nei tlem ve to ti soi aum chung point roman rum tak an na siam mek ani Wall Street Journal chuan in beina na sa tak Trump hian athang thaya in beina tlem zo kalpuin diplomacy indem na lampo a hoi thaya tuna US le Iran in beina thleng le hian Iran chu ati hlau thong tok lo ni in asoya Iran chuan Strait of Hormuz san longte abitum zela US sipai po misailin abai vezel bok chu wangin US hian era tak ati nat angaya Iran missile ti chakna chu ti niam masak angai chu chuan indona hi atop theina na tran puidona ni tin Wall Street Journal chuan asoi ani US in Iran beina thara akalpui malok hian Saudi Arabia point US nen trang kopin Iraka Iran tran pui militia anbaya political analyst chuan hei hian Middle East chu uncharted territory malama anato ngai lo din mun laoma atwai lut me kaniti ansoi Red Saudi Arabia khapui chuan Iraka Popular Mobilization Force PMF mun ta chu US nen anbaya chu beina chuan militia fighter somni ayatlem lo anthi ti an report ani Saudi Arabia hi Iran beina then khata antel tonin an soi thina amaro chu tunruma chuan alang chiang ta
US nen antel ho hi indaw na kaldana inthak na poimo tak major turning point ani ta hial ani Buaina sang kara hian thulang sar le lian tak pakhat chu US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu inkom na hi ani ome White House a closed door meeting nei ani nuwa Donald Trump le Benjamin Netanyahu chuan Iran nuclear program tin hiam dan tur kong sang an soiduna Israel sarkar official pakhatin Reuters ashil danin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Trump nena Israel dudan chu Iran baile hi ani ti asoi ni in an soya Donald Trump in engtin nge niang ati chu nangma ain ngat tin achang ani official chuan Donald Trump hian du thlan tur pathum anaya inremna negotiated deal siam economic blockade le pressure chunjum apathum na chuanin in beina nasatak kalpui Netanyahu point kong thar dang an machop then khatte chu asoi chuak boka amai ro chu enge ni ti soichian anilo Israel le US hi tunhaya in muthiam lovin media then khata kan muthina amaro chu Israel official chuan Trump le Netanyahu in kara Buaina awum ti chu an hnola intelligence chungchanga po anin puiton thina Netanyahu point Trump chu Iran baina nacha zoka kalpui turin anor luilauti ansoya chuti rolin official chuan Iran chungchanga alliance Trump chu senior partner ania Netanyahu chu junior partner ani ti apombok hembi omzia chu Iran chungchanga thutlok na lian ber chu ato bera US President Trump kuta awum le nge thin ani US le Israel chuan February tha Iran an bai khan President Donald Trump chuan indona hi karenga moza chawara yan yang ti alo saito chu tuna chuan thanga lai alokal towa indona hi engtika nge atop don ti hriat alani lova Iran lampo antang thai fu mai nisan lama US baina thar bera hian Iran sarkar media irip chuan Kasen Island le abadan Iran oil industry poi motak munte chu an baiti ansuya Fars News Agency chuan Hormozgan University of Medical Science thuangin Kasem Island a hian US missile pakhatin nu pale afa kumni mi chu atilum nin report ani hatiang hian US chuan chanlet na natak tuna hianin apemeka US le Saudi Arabia tangkopin Iraq chimchak lama Iran tranpui logistic le open site tam tak an baiti ansoya hei hi darkar samsari pani chunga IRGC in drone attack somthum ai tam an nei chanlet na ani anti hei hi Iraq President Office chuan PMF base baina chu Iraq ram sovereignty bochiat na ania he in baina hi pomthai ani lo thu asoya amaro chu Trump chuan Fox News ha he baina hi Iraq sarkar ne na in remti sarangin kanti ani ati Saudi Arabia Sunni Muslim ram hroi tu berle Iran Shia Muslim ram lian ber hi Middle East thunai na inchu reng ania tunin dona wang hian he isu hi alian zole mek ni in mithiam ten ansoi ani United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan US le Iran chu in dona ti topa diplomacy in remna in biakna lam hoile turin asoma UN Deputy Spokesperson Farhan Haq chuan New York reporter tenhena hetiang hian asoi Secretary General chuan rampani te hian in biaknan kalpui le lo chuan indona hi azau zelang ti alawa tunhuna thilthleng mek te po hian chu alan chuatir mek ani ati he thilthleng hi athalo Secretary General chuan party pani te hian indona chu ti top se diplomacy le indram nakong a kirle rose abik takin Pakistan Qatar le ramdang ten mediators andi na mga indram na siam antum mek chu chunjom zel se ati ani Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan Strait of Hormuz himlam unsafe route mga kaltum oil tanker pani chu an kirle ti ansoya ansoidanin long pakhat chu nasa takin akangani antia IRGC chuan Telegram channel long chu US aircraft in ashroyani ti ansoya amero chu longming flag operator le milhiamemo thinaimo achiat zatemo ansoilang lo ani nienge mo chung choram pani te monom zokan omlain darkar somni palichung hian US le Iran pani in baina thar achuak le meka hei hian indona nasatak aring chuak le thaya Middle East mundanga po azau thei ti hlo thonoma ading le mek US amo Iran lama emo indona tomna tura strategy chiang tak riat alanilo President Donald Trump le atan puitu ta chuan nikal ta chungin Iran chu indemna in biakna
negotiation lama kirle andu leti ansuya amai ro chu Iran deputy foreign minister chuan changle tin Iran chuan kar ni IRA to chung hian diplomacy le negotiation tran le turin request engma kan siam lo ti asoi ve thung awm zia chu US chuan Iran chu inrem nalama kirle adu ti asuya Iran chuan chu thu chu ahnola inbiak tran le tu request an siam lo ti apuang chu wangin inbiak rem na tur kongpo ahlale tahle ani Center for Strategic and International Studies CSIS report tharber pakhat chuan Donald Trump Iran nena indona achun zom zel wangin US air defense missile stockpiles chu atlem na satoti vaukhana asiama hei hi ANI chuan a report ani report in asoidanin Patriot le third interceptor missile te chu Iran missile le drone te anlo dan nalama thanem tak an mang to ni antia CSIS estimating in Indon Makhan Patriot interceptor sang ni zathum vel awma tuna chuan zasari somnga pakwatanga zare somni pasari vel chau awmto awmzia chu 65% velin atlem to ani anti third interceptor po zali somnga pani atangin zani somthum paletanga zani somsari pariat vel chau awmto nia report ania awmzia chu za somthum pariat velin atlan niam ani CSIS expert Mang Kansian chuan stock atlema wanghian US pai pol chuan missile lodang turin interceptor tamtak man thailo na awm theya chu tiang chuan missile engemaw chu loluta se ti in rislak angai theiti asoibok hei hian China emo North Korea emo Buaina dang neita thut se US in bua seina po angong theiti asoibok amaro chu Pentagon chuan hengai dan hi annola ansoidanin US pai pol chu achakrenga president in adu huna operation kalpuitur manrua thatok tak anai rengani anti atlang puin CSIS report hi vaukhana le estimate ania Pentagon ero chuan US manrua ral thuam hi atok rengti ansoi vebok chu wangin hetua hian ngaidan sang om thai ani ole tun tumakan thulei muberte chu US chuan Iran chunga airstrike thar akalpuya IRGC target tamtak anbaya hei hi Iranin Jordana US base missile mga bay atumna chanlet na ani in Cencom chuan ansoi ani hei baka Jordan chuan Iran missile panga chu lodang lotlingin mi hliam le thiemo anom loti ansoi Saudi Arabia le US chuan Iraka Iran tran pui militia te anbai boka hei hi Saudi Arabia in langtlang taka indona azwan lu na masaber ni insoi ani hemi wanghian indona azau zel theiti analyst te chuan ansoi ani tin oil man te po asang chhozela iwan lamin ban an pharaboka Iran le US in rem nalam chu alale tasot ni in ansoi indona clear to expert han khachuan indona hi top mailo turin an ngaya Saudi Arabia in langtlang taka US nen Iran tran pui militia an baya wanghian Middle East chu uncharted territory malama anla to ngailo din muna anlu tin ansoya diplomacy ahrasale zwal US le Iran indin lona apung zela in benathar achok zela hei hian indam na kong ati thuan op ani Iran hian US sipainen direct indona ain Gulf from tele shipping route temangin Washington nor atumani antibok intelligence le security analyst han khatchuan airstrike te hian Iran sarkaril ru athak ngaidon lova chuwangin indona reizok om thainin an reporta Hormuz Strait emo Bab el Mandeb emo chumi Buaina chuan oil supply le shipping angong dona chu chuan khovel economy angong thaile don ni in financial analyst te chuan ansoi vebok Iran Buaina wanghian khovel ram lian tele Russia le Ukraine indona po angong thaile dona Russia chuan Iran chu atan puidua amairo chu nei to chuan direct indona adulo China point Iran oila ain ngata chu wangin Strait of Hormuz khar chuan China economy po angong thaidona China chuan indona ain ceasefire le diplomacy aduzok ni in ansoi hetila hian expert tamtak ngaidan chuan China emo Russia chuan Iran chu direct in sipai mangin apui ngal anbai selo anpui thaidan chu political intelligence le economic le military equipment mangin anizok anti Russia le Iran in leichi na hi athaemema amairo chu Russia hian Ukraine war aboi puya wangin sipai le ral thom tamtak alamang meka hei wang hian adu thalin
apui thailo chu wangin Russia in Iran apui thaina chu intelligence te satellite information tele ral thuam technology lama atran pui mai lo chu ti thei anei ri lo niin an ngai China chu Iran oil lei tamber ania Iran atla chelutuk chu adu lo amairo chu China hian US nen direct indona chu pumpel adu hlea chu wangin diplomacy iwena Iran tana thusoi trade le dual use technology lama atran pui thei ni in an soi US in bepui athlangna thara hian Iran sarkar media chuan Kasem Islanda mi pathum anthia anjinga no pangkum ni mi pakhat atel tin an reporta Iran chimlam le thanglama po in beina athling ni in an soibok Wednesday khan Azia's news outlet chuan US official ming soidu lo pakhat thu chu President Trump chuan Saudi Arabia Defense Minister Prince Khalid bin Salman amua Saudi Arabia chuan US le Iran indona ti niam adu thu Prince Khalid in Trump nena aloshil ni in asoya BBC chuan White House nena he thu hi adikem ti zona an siambok amairo chu ni ngemuza chung monom taka anom nuwa US le Iran indona chu tran anileta ole tunatan chuan kan du tokanga angai le ngaya kan ko lut le thina kan breaking news te chu kan puang zo thokhat viawin alanga thuthar kan ngai chang le thodonia kan channel te like ka subscribe lo te milo subscribe vezel turin kan han som le cheu ani in zawain hun man nuam vek ule